Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Siyabonga bakhonzi. Sibonga ke umsa uNkulunkulu awehlisele kithi. Okubani ngaleli sabatha namuhla siguqe kunye namaNazaretha semphefumulo ihlangene nenyama. Amen. Manazaretha uShembe ubani? Manazaretha uShembe ubani? Uma sonke sikwazi futhi siqonde ukuthi uShembe uNkulunkulu asiyiphatheni kahle endleleni kaShembe. Ngelinye ilanga amaNazaretha kuzofika umhla uphela asiyiphatheni kahle. Indaba kaShembe ayihlonishwe futhi uShembe akahlonishwe. Bathi abaxoxa abadala uShembe wakwanikeza uJoshua umthetho ewunikwa uShembe. Wamtshela wathi njengoba uMose manje engasekho sekuwena uzothatha udondolo noma ubhoko uholela abantwana ezweni ofika kulo uzufika ungagani ungathandwa intombi yakulelozo. Wazenza uJoshua ngathi indlebe yakhe isokile uyezwa. Wayiseliphula izwi likaShembe. Ithi inkosi yamaNazaretha mayisixoxa ngoJoshua ithi into edala uJoshua wathi mayefakwe enhlabathini bese sithatha umphefumulo wakhe thina boShembe siwubuyisele kuyena ethuleni. Ingoba uJoshua waphula izwi lethu. Into edala ukuthi uJoshua abuyisele umphefumulo wakhe ethuleni ingoba wenzani? Waphula izwi likaShembe. Wayengaphule lami. Oh. Ngawacela mina isibongo ezweni laseBergville.
bese ngibe mningi la emlazi ethempelini laseThabani kumshumayela umkhize. Amen. Ayikho intombi maNazaretha njengomuntu angafuni ukukhumbula ukuthi ngelinye ilanga uzomiwa pha komzimba wakhe thiwa ngingumhambi. Afuna ukuthi yena mayidla isono asidle nangemfoloko. Abase Roma 7:1. Anazini bazalwane. Anazini makholwa noma maNazaretha. Sikhuluma nabantu abazi umthetho. Umuntu oyini obusa umthetho. Umuntu oyiNazaretha uzobuswa umthetho. Ngesikhathi sonke sokuphila kwakhe. Uyabona nje uma ufula umthetho waleli sonto, hamba. Mawuzwa nje uthi uyakwehlula ngoba vele lo mthetho wathathwa nguwe lapha kuverse 11 emthandazweni weSabatha. Khumbula ukuthi namuhla wena akubali uma wakho, akubali umkakho, akubali ingane, kubalwa wena. Umuntu obalwayo la nguwe. Opha umsisakho ethi ngiyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni. Mawusuza uthi uqalisa kulingana, hamba. Kodwa ungafuni ukukhuluma intando yakho. Uzofika isikhathi kuthiwa ngingumhambi, thiwa thuma umqondisi wakho akhanyisa indlela yakho izokhanya usaphambana nezwi lakhe. Yathi indoda endala esiyifice kuleli sonto esandokudlula emhlabeni yakagcina. Yathi ngifisa ukwazi ukuthi sikhona isikhwakha esidlulushele. Sikhona yini isikhwakha esedlulushele? Uyazi la kuthina kunabantu imphefumulo yabo abayothi mabedlula emhlabeni ibuyele phakathi emhlabathini umuntu ayophila nempethu nentuthane ezwa ngenxa yokufuna ukugeja ngabomu. Ukithuka uNkulunkulu asenzele lona elihle kangaka. Kunabantu namhlanje kulokho kanjwe nabo thi ungasali sihlule endaweni ethize siye ekhaya sibantu bambelela ungasali siye ekhaya. Kodwa yena wona namhlanje la kuleli la esontweni akafuni ukushintsha indlela yakhe yokuhamba. Azimisele ekwenzeni intando kaShembe. Ngelinye ilanga uShembe maNazaretha uShembe mdala. Uyabona uShembe mdala ngeke uzumkhohlise. Ngisho ungenza buphi uclever, ushumayele, uhlabelele, kodwa uShembe uyayazi inhliziyo yakhe. uShambu uyabaza ubuqili bakho ungasifihlela nje kodwa yena ngeke umfihlela. Ngiyakugarantela ngeke uShembe ngeke enkosini ilanga kusuka indoda inamadodana amabili awakho ayikholwa le ndoda inamadodana amabili isithi le ndoda ngamadodana ethi bafana bami sekuzofika isikhathi ngihamba emhlabeni kanwani zofika isikhathi ngihamba emhlabeni mangifika kwababa nobaba omkhulu ngathi nginishiye nobani zahamba lezi insizwa zawuhlangana la ihlangana khona zaseyihlunga sathi lo hayi ngiyamthanda kodwa unemcondo wasala loyo kwathiwa lo ngiyamthanda unefiga wasala nefiga yakhe kwathiwa lona hayi upakshile unamabhubsi wasala namabhubsi wasekuthiwa lona akanafiga akanazinga kodwa unestairs wasethatha nalo omunye ngalana wabheka wathi hayi lona uyelo unalo kulokhu wathi badala ikhanda kukho lutho wamshiya wathi lo munye hayi uma inyathela lona unyathela ngabantwana kodwa la emlonyeni akabonakala ngaba unkosikazi waleli khaya wasala wathathwa lo onale ngondo onokuthi bayikhuluma nenhlonipho zaseyibuyela kuyise lezi insizwa zathi baba sesinabo abantu esifisa basakhelele ikhaya kwasewenziwa usiko lokuthi ahambe kuyocelwa zacelwa lezi ingane zomuntu kwenziwa zonke imfanelo zokugana zaze zasina lezi ingane zisina kuleli ceke zombili igana abafana belamana uShembe mdala uyabona mhla ufile noma ungadla enhloboni yesono bese ucasha ngeposition uyabona mhla ufile mdala uShembe ukuthi nje mina ngazi kuye kwenzekeni simjwayele nje la esontweni ahlule ngisho seniphuza athi abanye mina sabangena ephaketheni la kanti ngizonikhipha ulakazi athi ngizonikhipha ephaketheni and uzosikhipha zithe sayikani wala zinsizwa zombili uhleliwe nje egcekeni yafuka inhliziyo 79 Jeremiah
inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke, inhliziyo yonakele kakhulu, ithi ncwadi ubani ongayaziyo, bese ethi uShembe mina Jehova ngihlola inhliziyo, bese ngiyalinga nasey'bilini ukuba ngiphe ilowo nalowo njengokuhamba kwakhe nangokuthela komsebenzi yakho. Injani imisebenzi yakho noma ungayifihla kuthini kodwa uShembe uyayibona. Hayi uShembe uyayibona. Izithelo ezinto kaseyigalile wasuka inhliziyo kulona yamkhohlisa yaqala yabona umkakhe yathi hayi ngangimkhethe kanjani yajikela unkosikazi kamfowabo ethana. Wamtshela ukuthi ngiyakuthanda, wathi omunye ungikila mhlolo wathi ngiyakuthanda. Wathi ungithanda kanjani ngidalile ufuna kuthiwa ngaphume ekhaya ngingayaliwe. Wathi ngiyakuthanda. Wathi ngizolithatha lo daba ngilitshela umfweni ukuthi wena ungiphendula intombi la egcekeni. uShembe mdala. Benza uclever bakho kodwa uze wazi ukuthi ngomhla ka-18 April 2026 uShembe mdala. Ukulindile. Ulinde ngo-28 uyokuma phambi kwakho noma ungasathanda umhla kuphela. Yasuka le nkosikazi yathatha udaba yalitshela umyeni walo yathi myeni wami sengiphenduka nganenkinga la egcekeni. Uthi omunye kwenze njani? Uthi sengiphenduke ngeyintombi egcekeni umfweni uyangishela wakhuza ibhadi lo wathi hawu kanti ungayali wena ekhaya kini ungazongithatha nengane kamama sikhule nayo. Wathi omunye hawu nalanda umtorongi, nalanda umtorongi wena ungithatha nengane yakwethu. Wathi ngikubikela ngosizo engibhekene nalo, wathi ngikubikela ngosizi engibhekene nalo kuleli gceke. uShembe mdala maNazaretha wasayinyanya lo waya kwingane yakwabo wathi wesibanibani wenzani? Wathi omunye ngenzeni? Wathi omunye umshelelana umngami. Wathi omunye hayi unamanga. Yathi inkosi uthi ngumuntu bayifuna ukwenza isimo uza kuthophe. Athi awundosi makhaya ikhumbuza komsengulele kanti uthi lala lulazi. Thina sabona uChilize ethi ngiyambuka ngisho umuntu ebingelela ngokufarisa. Hayi inkunzi le. Unzi. Uthi wabuya lo wesilisa wathi hayi ngikutshelile ngathi ngeke beze bekukholwa kodwa ngifuna ukukutshela igama elilodwa ngiyakuthanda. Wabuya lo wesifazane wayotshela umyeni wakhe wathi namanje kangihleli kahle la ekhaya le ndoda ozalwa nayo isingiphendula intombi la egcikini ngiyashelwa engazali kube kwakunguwe wena. Wawungeke yini ukuthi yazi nami ngiyabona ngathi la umaqondana lo. Hayi nami ngathi ngageja kodwa wawungangiboni ngani wena ngise ngibonwa yilo. Kodwa ngoba lo wayiphuma ekhaya etsheliwe ukuthi lapho uyokwakha awuyini ukuyobhidliza wame eqinisweni. Wena wawuyoma yini? Noma ngabe sekwalanda amacansi kwalandwa inkomo kwathi wakuzogeza umsuki lilumbo. Esithi lensizwa uyabona ke sibanibani sengize ngababa ubuqili bakho bokuthi lento unkosikazi wami angitshela yona uyayenza ngiyalithatha lo ndaba manje ngilisa kubaba. Wayeseguqa phansi omthopha ngethakazelo zakubo. Wathi ngiyavuma kanti kuvuma uKhayina. Baningi oKhayina la. Kanti kuvuma uKhayina. Wathi ngiyavuma ungalithathi lo ndaba ulise kubaba ngicela ungithethelele unkosikazi wakho uqinisile ngiyamshela. Wayesathi lona ngoba amadoda khona makholwa. Wathi kulungile ngane yakwethu ngiyakuthethelela kodwa lento yenzayo ungaphinde. Yes. Ngiyakuthethelela kodwa ungaphinde. Wayesethi lo lala lulaza thengane yakwabo iphumile isemsebenzini. Wayesebuza unkosikazi wakhe wathi kodwa umfowethu uphi? Wathi omunye hayi usemsebenzini uzobuya sekulethi. Yayisiphume emambane yaphuma nezikhali yafika yibeka ngaphandle iyolalela umfowabo uNyendle idlala inhliziyo.
idlala inhliziyo noma ungawakhohlisa amaNazaretha kodwa uShembe ngeke awuyena ophethe konke ngeke wayisephuma wafike wayibulala ingane yakwabo eyitshela ukuthi kuzofezeka into amaplani akhe wayisethi uShembe mhlawulo balencwadi mfana wami ngangikhona namhla futhi iyophendulwa yimi Thema isembulela umfowabo wayisebuya wazolala ekhaya wafana nabantu bonke mase kuvuka kusenze hletha umkhosi thiwa kodwa ingane kaMasibanibani idliwa yini abantu baze bahamba bayofika kubo bathi nansi ingane yenu idindilizile lapha waya nombulali wafika naye wakhala kanti ukhala inyembe sengwele wathi kaLuka 12 verse 2 khuluma akukho kusithe kuleyo ongeke ufela nokufihliweyo ongeke waziwe akukho kusithikeleyo noma ungakwenza kumnyameni uShembe usuke ekhona nendlebe yakho neso lakhe hey ngisho ngenzani sikhosana ngisho ngaplanani uShembe nendlebe yakhe neso lakhe usuke ekhona ekubona ekuzwa ngicabanga ukuthi wena mangilele mina ngishipa ngisuza ngifana noShembe ushabakalala ugada yonke into enzakalayo ithele insizwa ngoba bekusanalolu usiko lokuthi owesifazane mayidlulelwe indoda uyagadwa agadwe khona la egcekeni eyisilunga imambane masezilile losifazane eseqedile kwenziwa usiko kwathathwa imbuzi kwayobekwa kwathi uSibanibani ngoba ungasekho umfowenu lo uzokuphekela umuzi wakho wathi uShembe naphakade kwaphika uShembe manje kwaphika isikhokha sokugcina sathi naphakade sizophika nezulu laso njengoba uClever nje ayofika amaNazaretha akuthandazele athi inkosi noma sungamthatha usegulile athi naphakade ngeke afelwe ngingachazile ukuthi unjenje udalwa yini yathi makwabo ngami sheshisa ngendishi yamanzi lapho ulethe ngigeze ufuna ukuyobona ngale kwenzakalani angithi iyadla manje phela ufele yaletha indishi yamanzi yabekwa lapha phambi kwakhe uthemethe ufaka ikhanda wavela umfowabo wathi wangibulalela uShembe sephendula incwadi lo ibhalayo uShembe uzoyiphendula wathi hayi letha indishi le iyaphetha faka amanzi kwenye indishi wathi uletha omunye ubheseni wabeka phambi kwakhe wathi ufaka lelikhanda lakhe elikhule linempandla wathi wavela umfowabo wathi wangibulalela uSibanibani wathi hayi yake indaba yokugeza manje kulethi letha ukudla waqiqinga unkosikazi wafika kuyena wathi ifosho netray wathi uphakamisa ispoon wavela umfowabo wathi ungibulalelana waqala wangageza yaqala yanuka imoshwani phela ungasadla ungasagezi kuzonuka imoshwani yaqala lensizwa yangani waqala manje unkosikazi wayo wabikela kwamndeni naku kunenkinga indoda engahle engagezi umdala uShembe ngiyangibona bayimecabanga ukuthi unyazi holwa izolo ludala waqala wangahla wabikela komndeni wagijima inyanga wagijima izango kwaze kwavela mvelo ovelayo wathi ake nohluleka nakuShembe emzini wasephakameni balifice ihuka likhazimumo esephethwe ngamathophe etshali wathi kuziwa naye bathi mebembeka lapho laseliphakama laselithi lewamndeni wozanda uthi mayifika bembeka phansi wathi uyaqalwisa wathi thula wena wathi yakhuluma wathi thula wathi khuluma wena unani wathi uthi kwa wathi uShembe khuluma unani wathi ngwaqo wathi okwasta wathi lithi khuluma unani bese qashuka wathi baba wathi wakwazi ukukhuluma wathi mama wathi yabo ndodana wenze njani wathi ayangiguli mina wathi una wathi ayangiguli anginalutho wathi uhliwa yini pho wathi mangithi ngiyageza mama ngibona umfowethu emanzini engibuza ukuthi ngambulalelani mangithi ngiyadla mama kuvela umfowethu esipunini athi ngambulalelani ngihlushwa izwi likamfowethu lithi wangibulalelani uthi wayesethi uShembe umdala uShembe khuluma abantu mina babengewona amaNazaretha kodwa ngoba uyena unqamlando wento oyibheke esifogweni zanqanyulwa nguye wathi ke bazali bakhe ngifuna ukunitshela namhlanje ukuthi lo mfana njengoba sibonana namhlanje siyagcina ukubonana kwenzayo ngesibonane wenzani wena ngenzani mina ungafundi
ngenzani mina wenzani wena ngomhla uphela uzombona uShembe mina ngomhla uphela ngizombona yini kulento engiyenzayo wasaba uShembe washo umthetho waphikiswa yini wasaba uShembe ekhuluma izwi laphikiswa yini akubona nje abantu abaphika ngomhla ka3 uthi uShembe namhlanje sibona ngathi sinenkinga engaka kuleli bandla inkinga idalwa abantu abaphika ngomhla ka3 ukuthi kuleli bandla ngazi kwenzeka kanjani abantu bakhona baqaphela izinto ziyakhulunywa abantu bakhona baqaphela ithi indoda kwaMlungwane kwakwathi kusantabeni enhlangakazi uthi wakhuluma idimoni esimkhomba uza kwabo yathi la khuluma kuwena angisho wena uthi la khuluma kuyena lathi hawu Shambe sithe sisezulwini wasixosha wathi asize emhlabeni sesisemhlabeni manje uyasixosha yathi Nkosi ngithi hambani la selithi idimoni kulungile Shembe siyahamba kodwa ngoba sihamba nje sizobuya mhla sikuyini uyobona ngokuthi labantu bakho bathanda imali mhla sibuyile uyobona ngokuthi laba bantu bakho bathanda imali kobe sesikhona ngoba uShembe ukhona futhi izinto ayiprofeta nayikhuluma sezikhona phokungani ungasukumi Nkosi ayibusisele kuzwini